yena nga yisi munhu a mindyangwini ya ku dyoha. It does not take anyone into the ways of sin. And a nga lavi munhu a ya a mindyangwini. It does not want anyone to go into those ways of sin. So kuna vanhu van'wana a xinyamini. There are people in the darkness. Van'wani a va khongela vanhu loko va hanya. Some they were praying upon people while they were still alive. Kasi van'wani hi lava va ngo ya a mindyangwini. Some people they just went to the temptations. So Yesu a nga swi lavi ku munhu a ya a mindyangwini. It does not want anyone to go to the temptations. Because Xikwembu. I thank God. Ni mi hlamuseleni masiku man'wana endzhaku ku ka loyi a nga mfundhisi. I explained to you days back to the pastor. Ku na xilo xin'wana xi na tikhona ta mune xi va xi ri la ko tala. The pastor has something that has 4 corners in their heart. Kasi ku na vanhu lava va nga ri ku na ku vitaniwa ka vufundhisi. There are people who are not called to be pastors, Mara va na tinyiko. but they have gifts. Swona xi na tikhona tinharhu. That one, it has 3 corners. Mara xi tsariwe tlhelo rin'we ntsena. And it is written only on one side. So mademoni leti heleni. The demons in hell, Vanhu lava va mitlawa le mimbirhi. these 2 groups of people, Mari ku fa ka vona vanhu lava the way they died here, va fanele ku dlawa kunene. they must be killed, Hi ku xokoliwa matihlo, taking out eyes, va tsemiwa tindzimi, they cut out their tongues, va tsemiwa na mavoko. and they cut out their hands. Va fanekele va fa va ri ha mavoko, va ri ha tirhweni, va ri ha matihlo. They must die without eyes, tongue, and hands. So Yesu a ku hikwalaho ka tintswalo ta mina Because of my grace, vanhu lava va sirhelelekile. these people are protected. Yes, listen here. Kambe loko munhu loyi a ya mindyangwini But if this person goes to temptations a ya hi yexe, and they decide to go by themselves, tintswalo ta ku n'wi sirhelela the grace to protect them, na teka. I remove it. U nga yi, Do not go. a swi ti kunene. They must come to your way. A swi nge ku endli nchumu. They won't do anything to you. Mara loko u ya, If you go, va susa xidlongo xa ku sirhelela. they remove the head of protection. Xilo xo ka xi nga nyawuli, A little thing, madimoni ma ta tirhisa xona ku ku dlaya. the demons will use it to kill you. Ku na vanhu lava va nga tirha kahle emisaveni. There are people who worked well here on earth, Ivi va rheta va ya nghena mindyangwini. and they slipped into temptations. So ku endleka leswi. And this is what happened. Loko mi kha mi kunguhata ku ya nghena mindyangwini, When you decide to go into temptations, nkarhi lowu mi tekaka xiboho The xa moment- final, the moment you make a final decision, madimoni ma va ma kha ma mi vona the demons are watching. xikan'wekan'we. Immediately, Ma nghenetela ndzeni they ka n'wina. enter inside you. Loko n'we se mi ya hetisa leswi mi swi kunguhateke, When you go and fulfill what you decided, mona se ma pulana xin'wana na xin'wana. now they're planning each and everything. A ma pulani xilo lexi nga ta siveka, They don't plan something that will be stopped. a ma pulani xilo lexi nga ta tekeriwa nhlokweni. They don't plan something that is it can be seen. Ma lava xilo xo ka xi nga nyawuli, A very small thing. na lava nga kusuhi na wena va nga xi tekeli nhlokweni, Even those who are around you, they won't notice it. na wena u nga xi tekeli nhlokweni, Even you yourself, you won't notice it. xi ta ku dlaya. And it will kill you. Amen. So ku ni vanhu va lava nga tirha kahle. There are people who work very well. So Yesu i tikomba kun'wana laha, And Jesus showed me somewhere there. u yo mita mara. He just swallowed Ma swi vona leswiya swo mita mara this saliva.
ivi ma nga fambi kahle la and it didn't travel well. kasi madimoni a ma ku swi endla But it was because the demons have done it. so hikuva a yili Because he went emindyangwini into temptations. yo tiyisa He decided to go in temptations. tiyisi Go into temptations. u vona u nga ha vuyi You might find yourself not coming back. u nga ha yili ndyangwini Do not go into temptations. va ku langusi ngopfu leti heleni They're watching upon you in hell. so loko hi sa kha ni hlamusela loyi a meta kunene mali When Jesus was explaining to me, that man was swallowing saliva ivi ma jila la and it turned here a sungula ku khohlola and he started coughing ivi mbilu yi jiva mabelo and the heart skipped a beat. a ya ha vuyanga futhi ka position And it never came back to the normal beat, heartbeat. a fisa sweswo And it died that way. a swi siveki sweswo It cannot be protected. a wu nge swi sivi You won't stop it. a hi wena u nga teka glass You are the one who took the glass. hi wena u nga timitela marha u ri one You are the one who swallowed the saliva alone. and u mita marha masiku hinkwawo And you do it everywhere. You swallow the swi saliva. nga endli nchumu And it doesn't do anything to mara you. siku leriya mfundhisi loya u miti marha ku olova tanihi siku rin'wana na rin'wana But that pastor swallowed the saliva like any other day. a fisa sweswo And it died like that. so loko wo ya ti emindyangwini When you go into temptations, hi ku ya hi ku vulavula ka madimoni lamaya leswi ma rasisaka swona leswi the way the demons are talking and making noise there, ma va ma kha ma mi vona they are watching you. loko n'wi mi kha mi ya le When you are going there, le ti heleni in hell, ma ri n'wi hatliseleni they say, be fast. n'wi hatliseleni u le vuteni lowu Be fast, it is coming. xin'wana na xin'wana Each and everything. lexo mi vuka The nje lightest thing, ma ta ku dlaya hi xona they will kill you with it. eze ni kombisi na mati ne As I was showing